Danas smo na Marezi, tačnije u bašti Ekologici. Cilj današnjeg dana je da propatroliramo po samom izletištu Mareza, ukažemo na neke goruće probleme koji su nastali nemarstvom građana. Zajedno sa nama su NVO Ecologic i NVO Naša akcija, gdje ćemo zajedno isrediti jednu od lokacija i time pokazati lokalnom stanovništvu da se lako može brinuti o svom području. Vodoizvorište Mareza, koje se nalazi u našoj blizini, također mora biti tretirano na pravi način, a također njegova bliža i šira okolina. Time skrećemo apel na svo lokalno stanovništvo i svo stanovništvo koje prolazi kroz Marezu da vodi računa, jer nekih 180.000 građana otprilike s ovog mjesta i koristi vodu. Marez je veoma karakterističan ekosistem i isto toliko i značajan. Naime, ovdje imamo izvorište Mareza koja može da snabdijeva milionski grad. Također imamo dvije rijeke i imamo jedan odvodni kanal koji je također sa pijaćom vodom ukoliko se adekvatno tretira. Također, klima na Marezi je mnogo drugačija nego u glavnom gradu, što čini naravno položaj između dva brda, postojanje dvije rijeke i dakle velika akumulacija vlage. Mareza također predstavlja migratornu zonu za ptice, što će odmah reći da postoji veoma veliki broj insektnih vrsta kao i biljnih vrsta na Marezi. I na kraju krajeva imamo kulturno-istorijski spomenik na vrhu brda koji također u jednom trenutku bi trebalo da se valorizuje i tretira adekvatno. Sve ove komponente ekosistema Mareze dakle daju dodatni značaj što se ona nalazi samo 7 km od centra grada i na neki način u budućnosti trebalo bi da se cijela Mareza tretira kao ekosistemski servis moguć za valorizovanje u kontekstu održivosti, ekonomske isplativosti i naravno očuvanja životne sredine i balansa života lokalne zajednice sa prirodom. Što se tiče lokalne, dakle negdje i to naš posao, naša misija danas u ovoj ekopatroli, dakle mi tretiramo male lokalne deponije otpada, međutim to je samo jedan od koraka šta treba da se radi da bi se ovaj prostor i lokacija adekvatno tretirali, jer imamo problem stvaranja industrijske zone u neposrednoj daljini izvorišta, što je potpuno nelogično i agresivni atak na prostor. Također imamo sanitarne linije koje se rade neplanski uslijed neplanske gradnje na Marezi. Prije svega tu je problem zbog postojanja kapilarnih džepova i kapilarnih vodenih strujanja gdje na neki način sve sanitarne vode mogu da završe u okolini izvorišne vode. I na kraju krajeva imamo i taj neki agresivni investicioni urbanizam koji može da uništi korito rijeke Trešnice i opet neadekvatno valorizujući cijeli ovaj tretman. A dakle cilj je u budućnosti zapravo da cijeli taj mareški ekosistemski servis se zapravo tretira adekvatno i tretira balansirano. I zaista jedan od problema koji se za sada čine potpuno nerješivim je zapravo i neplanska sječa šume. To se i ne može nazvati šume jer su u pitanju vrbovo drvo i ova, znači dakle močvarno drveće koje nije dobro za ogrjev, ali nažalost u takvoj situaciji živimo da su neki ljudi jednostavno prinuđeni da kidaju to drvo za ogrjev ne bili preživjeli i to donekle također doprinosi izostanku i povlačenju određenih ptičjih vrsta i određenih životinjskih vrsta i na neki način to je jedan mali apel i institucijama da se pozabave dakle zaštitom ili eventualno sankcionisanjem takvog čina, a s druge strane i građanima da nađu neki drugi način održiviji nego što je samo sječa šume u ovom ekosistemu. Belong
se nalazimo na ribnjaku. Znači, jedna od resursnih tačaka, može se reći glavnih tačaka na Marezi, dakle voda, kao osnovni resurs koji Mareza raspolaže. Dakle, imamo izvorište Mareza koje može da snabdiva milionski grad sa potpuno kvalitetnom vodom, do sad neupitnog kvaliteta. Imamo dakle i ovaj ribnjak koji se snabdiva sa istog izvorišta, dakle jedan od rijetkih ribnjaka u Evropi koji dobija pijaću vodu za ribe sa idealnom temperaturom, sa idealnim mineralnim svojstvima. I ovdje iza ovog ribnjaka imamo još dvije rijeke, Trešnica i Matica, što generalno čini Marezu kao jednu oazu u okolini Podgorice. Znači samo nekih 7 km od centra grada imamo veliki vodeni resurs sa sve kapilarnim vodama koje su, da kažem, dodatni vodeni džepovi ovdje na Marezi. I sve ovo zapravo čini oazu Marezu i na neki način zahtijeva od nas adekvatan tretman cijelog prostora. Ni u jednom trenutku ne bi smjelo da se ugrozi, bilo da su u pitanju sanitarne linije koje se prave gradnjom oko izvorišta Mareza, bilo da su u pitanju tačke deponijske koje već postoje godinama na Marezi. To su zaista male deponije, ali su u svakom slučaju štetne, makar po direktni onaj mali okoliš oko tih tačaka. From Kentar East to yonder blue, the western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to save fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Evo, ovu tačku smo prvu danas očistili. Generalno gledano, ova tačka je značajna što se tu nalazi i autobusko stajalište. Tamo je jedan mali kontejnerski dio koji se zapravo pretvorio u deponiju. Tako da smo mi danas ovo iščistili kao jednu od bitnijih tačaka na kojoj frekventna je, znači funkcioniše i stanovništvo i tu da se prolazi. Dakle, evo, ovaj dio je završen. Mi sad idemo dalje, imamo još nekoliko tačaka. To save fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact. It belongs to them. Let's give it back. From Kentar East to yonder blue, the western desert lives and breathes in 45 degrees. Evo i druga naša tačka je danas očišćena. Naša mala misija je zapravo to da upornim radom i svakodnevnim čišćenjem ovih, mogu reći, nemuštih deponija zapravo stanemo na put
potpuno nelogičnom stvaranju deponije na određenoj teritoriji. Kao što vidite ovdje baš nikakvog razloga nema da postoji deponija, ali ljudi usled neodgovornog ponašanja i ko zna kojih drugih sklonosti zapravo jednostavno naprave nam ovdje deponiji i nadamo se da će ovakav naš ponovljeni rad zapravo u jednom trenutku napraviti nelagodu onom koji baca smeće ovdje i da ćemo na neki način uspjeti da amortizujemo neodgovorno ponašanje prema prostoru i prema otpadu samom. NVO naša akcija se danas pridružila ovom divnom druženju u bašti. Jako je potrebno da su mladi ljudi više u prirodi, da učestvuju u akcijama, u ne samo sadnje i naravno sve druge akcije u prirodi, uključujući čišćenje i putovanje i bitisanje u prirodi da bi uopšte imali poštovanje, shvatili i bili osvešćeniji o svom okruženju. I to se naravno može početi od malih nogu. Mi imamo ovdje volontera od 5., 6. osnovne i naviše, tako da nema razloga da ni vaša deca ili tuđa deca ne mogu biti i boraviti sa nama ili sa ekipom odredba izviđača. Jedna od odličnih prilika za to je i Eko bašta Mareza, ali u bilo kojoj akciji koja god organizacija nešto lijepo organizuje, imamo recimo udruženje ljubitelja Gorice koji rade svaku subotu i uveče, tako da nije bitno kako, gdje i sa kim, glavno je da se usadi ta ljubav prema prirodi, prema svojoj zemlji, a to možemo jedino da radimo nekim aktivizmom, aktivnim bitisanjem u prirodi, sportom i sličnim aktivnostima koje djeci ispunjavaju kvalitetno njihovo slobodno vrijeme.